Kasih tak sekedar kata-kata semata, ia nyata dalam perbuatan sehari-hari. Kasih lebih dari segala ilmu dan harta, ia menolong mereka yang lemah dan tak berdaya. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh ilmu engkau dapati, tanpa kasih tiadalah berarti. Bagaikan pelita di malam hari, menunjukkan jalan bagi mereka yang tersesat. Kasih bagaikan mata air yang jernih, menyegarkan mereka yang berat dan dahaga. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh ilmu engkau dapati, tanpa kasih tiadalah berarti.
seiring langkah-langkah retak waktu. Cerahnya hari ini di saat Engkau hadir, Yesus, menatap langkah hidup tanpa ada segaris ragu, dan kini telah bersemi bahagia di hati, menatap kehidupan, menyambut hangatnya mentari esok. Kami bersyukur. Dengan hinaholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus, tabuk kami masuk di acara pamas-masuon ni anak lebak buru ni Huriatna, tabuk kami di acara pamas-masuon di HKBP Gunung Mas Resort 3 Baru Laos Ima Papai Hudihut tapasonang marhat marid di mahita menguji Tuhan di Hurian nomor 15 ya sadadot ayat 4. Oh sore boleh gada tay di oma. Marhiti-hiti guarni di bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di parbadian na tumapalangit dohot tanoon. Amin martua na manangise na marhaposan tu Jehovah, jala Jehovah hapurusan na dibayad. Tudos do iba na songon haw na sinuan di topi ni batangay, jala majarar urat na dilabung ni batangay, jala dang mabiyar iba na moloroha mohokon. Di pasabam dorohaku, ditogu duau di dalam hati goran alani guarnai. Hodo menutup meja di julukku maradopon aka musukku, dimiahi hodo ulukku, suk-suk do panginumake. Haleluya martangian mahita berita nauli sian hatani di bata nama makuling hita di parpunguat di bagasan tikyon dina taudurhon anak dohot buru ni huriai dina neng mencalo pasu-pasu perbagasan pardongan sarepiyam nasida lumbu bima di hamnana dua panguli dohot oruan panguli si penromas terotabba dohot oruan si iani krisdayanti tabursari hata ni debatana gabi dasar ni parrumah tangga muna firman Tuhan yang menjadi pundasi dasar ni parrumah tangga muna wenet sinatara surat di surat ni si Joshua bidu 24 ayat 25c Joshua 24 ayat 25c sangat katana di desi alai yang gua dungaku sajabu ikut jauh bado uluan nami alai ang gua dongak kusajabu ikut jauh bado uluan nami. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ido kata dari disi.
Asadung takas na sida manok Tuhan, asadung takas na sida berprinsip di pardalanan ninggul na sida songun bangso na pililit ni di bata. Memang adong do tawaran-tawaran pebar tu namasa ujui di halak Israel. Alam murad-murad na sida menibbil siyan dalam hasil tongan. Murad na sida makalubahon pagbahinan ni di bata dingulu na sida. Molo male na sida uji di pardalanan di pahorsihani manang mawas marumutungot. Dung busur na sida marhasonangan lupa do na sida di debata. Jalas wal semunido nang gubaran ni pardalanan ni ngulu ni Jolma di Portidion. Tiki male dadap dung busur dung butong gadat itu pangalahon ni Jolma di. Anggo male se sudido di arjani anggo kira swadong dope nadong si pangasawanon na dan cukup dope si pangalo di ibana dan boy dope somon na manggang ibana makarai batar seret doon itu alai dung lam dinggan nguluna gak bisi tangi-tangi honod do suara nyo manang nahan na hinatahon nyon kira pabuga suara ni nama tarsomonido rumang ni pangalahon ni Jolma alani didok si Joshua tu nasi hamuma ala Israeli isi do oluam muna debarado na palua hono putas yang Misir siya parhatu banani debarado na sumarihon nguluta debarado na mangalehong tano haboro ni susudo si tuan ni lubog di kita manang debata ni hala Amori manang debata ni hala Amon manang debata ni ka hobbar balot tau moloneng kusino hamong pilitamu alayaw menentukan sikap Mulaw doh donak saja ku jauh duluan nami. Mulaw selayan gua doh donak saja ikut jauh duluan nami. Itu adalah prinsip. Unang ngoleng-ngoleng. Unang mamereng pangubus lugu. Tusi mangubus lugu do pagi. Tusam muse do pagi. Urak sumat do songoni. Pangalah ni Jolma. Ekonomi prinsip itu dan prinsip itu harus dipegang, ikut diulang. Anggo prinsip jom meninggulan di dok, eme nama sak digaga ursa, dia nama saya meninggal, semua kalak dan semua ini meiba, kalau tidak kalak ini naik. Lau dengan doa let na tugareja macam pasok-pasok perbagason so menime iba dangi dan eme na masak di gaga kursa pamasu-masu perbagason di tengah-tengah itu adalah prinsip iman na dong doa siya muna na dua so macam pasok-pasok perbagason siap tuhari asal rumah tangga na ginuhan ni pasok-pasok ni dibata rumah tangga na asa terluka kami suluni parumah tangga namion asa bui bualu pihami sabuk namasa di mulu parumah tangga nami hadwan joladong jo restu joladong jo pasu siap debata ikon ido namang buhi rohamunan ikon adong prinsip somenai yang si Joshua desa yang gua berdoa saja buku jauh berdoa nami tetapi aku dan sisi rumahku kami akan beribadah kepada Amu aliat kana binat hamauli di bata ditahi rohamuna dun wain ning berbagas alai dan tamah ala Kristen berbagas songon si pilibiu atong tangi hukamu dari rohata di bata taring untuk ni patungan sari diom ni ala Kristen dung ditop pa di bata jomai hidup iba nama dan dengan sasada bawai kujung kubain ma di ibana sada buru-buru pangurupi di ibana bahin akop na akop ni di dok Tuhan Yesus ganut na paulakon na nyulina iya sawala ni na marmainan na palakupos sado pangalakop do nang namabuat na sirangi atong na pinadumo ni di bata dan jadi sirangon ni Jolma
songonoddo didok debata tu bawai hamu kabawa haholongi hamu mapar di hutamu nabi songon Kristus nama kaholongi huriai jala nama ngaleho dirina humokopsa unang muruk kamu dopat nasida ikmeroha hamu madongani nasida sangat baik kamu nasida songodongan panian dihanguluan nasorasuda dungi songonodo didok hatani debata tu kaburu-buru yulu ya kaparukua mabawa nabi songop pangului na dituhani ay bawaido ulu ni pardi hutana songon Kristus ulu ni huriyai iko botol korman toman mardongan halap bohot dohot hademahon ni todi parangi ni buru-buri imana arga di jolo ni debata dohot di jolo ni jolma atau songon akan amar parangi hon hatani debata mahamu sumulukon para sinerohau dohot kapasaru dohot haserepon ni roha mahamu masih paune-une mahamu dohot mas sia-sia-sia saluhut riting ni roha mur rimas panunggahio dohot pangisa hioni dau mai siak kamu ada di gijang ni saluhut nai masih haholongan mahamu ai idor rahut ni nasudenggan dungi dame nasiat di bata ima mengerajai di bagasar rohamuna jala saluhut na binahimuna marhiti-hiti hata malang papahenan totong mai marhiti-hiti guar ni Tuhan Yesus asa iba mengerajai rohamuna dohot ulau muna atong nung nadibigi hamu bihata ni dibata taring turuhut ni pardongan sari peuni namanukum maaun wain jumulu diho ali panguli penro mastro tabba olo doho maka jongjok pa diculu ni dibata no boto saluhut doho diculu ni kadongan na pumudi song na dipangi doro hamdu si yane krisdayan tu buru tabus saribu na niriritmon gabilungan musaripe olo doho maka holongi ibana siya nasaroham dohot mangulahon siya na sagugom huhut marparangehon parangi na badiarak dohot ibana olo doho mga iju-iju hagalion na tung surahumurang parangena jala na sotupa paulahom mo manang tarik konom mo ibana payima disirang hamatian hamu sogot molo nang sadado roham mangului sa duhut nai penro mastro tabba alusi masya niya suniroham namanukum maaw dohot diho ale inang yani krisdayanti buru tabus saribu na niririt ni si penro mastro tabaon bahedongam nusaribe nawlo doho maka jongjok ko dicolo ni debatana boto saluhut dohot dicolo ni akadongan na pumudi song na dipangi dorohamdo si penro mastro tabaon gabe sinodukmu olo doho maka holongi ibana siya nasaroham dohot marparangehon parangi na badia rak dohot ibana pabuah halak Kristen ho jalan na sotupa mahiloloko manang tadi konom ibana pay madisirang hamatian hamu sogot molo na usadado roham mangului saluhut nai yani krisdayanti buru tabus saribu alusi masya niya suniroham naposo ni debata dua una mabuan hatana tuhamu merhiti-hiti guar ni debata ama dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot guar ni tot di parbadia dua maddo na pinadumu ni debata dan jadi sirangon ni jolma amin jalo hamu ma pasu-pasu siya debata amat dohot siya anak na Tuhan Yesus Kristus dohot siya mo di parbadia di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata mahamu di sodak ke Tuhan di batama buhira Tuhan jala asima rohana mida kamu di dopakon Tuhan di batama buhina Tuhanmu jala di pasar hommadamena tu totimu nabi amin ya Pak Berjala semenang kebahagiaan harus diperjuangkan Tada doho kudupna law takasahat ma pilihan tanah demingkan tutuhatna martuwa gona kana sabaga stay deoma martuwa
Yesus Kristus dohot holong ni rohani di bata ama dohot parsauran itu di parbadia mana atau tong mangaramoti mamasu hamuna saluhutna amin. Dua insan bersatu
Kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas setia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku dapat mendampingimu. tulang rusuk yang aku nantikan. Kini ku telah jadi penolongmu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku dapat mendampingimu. tulang rusuk yang aku nantikan. Kini ku telah jadi penolongmu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya.
terasa di saat dia tumbuhkan benih cinta kita berdua bersemi dalam naungannya. Indah terasa di saat dia satukan Dua hati dalam temali kasih sayang dan pengharapan. Membuat tuan ulang memahami bona suhut. Ima pinopar ni siakangan. Dong safaran manurung. Buru bere saluna. Nunga tipak be perjongjong nami di bagas seperti kiano. Marhidei amang pada nami. Gabe bang gabe. Ala debatado namang ramoti. Jalan namani roi na sa ulaw no. Marhidei jumuluma aluluhod damang tumat ka nomor 2 debata. Mau lihat mafad din nami nunga dia luluhod damang tomat tanah martua di bata atong aluluhod damang mamuse tu boras pati ni tanah on gabi majalah horas tung dia adong na hurang lobi kami siap na suhut soni nang buru bere nami on. Kami mangido maaf tu aka mataraja inata suri pada atau ngaluluh damang ma tu amataraja inata suri pada. Mau lihat mak pada nama lo nungaya luluh damang tu amataraja inata suri pada. Di baga seperti kianon na impukan nami mak mulau nami ma ulau di baga sama nugut nyarion. Si didok nama tua si ajur mula tepat mula ni rumah ijuk mula ni rumah korga jala mula ni jolma marroha atong asa hupuk kami ulau no di bagas alas ni roha na pinasupasun ni amat tadi bata baik damang ma godang mula-mulai. Mau lihat mak pada nami di bagas seperti kianon naing mengaliat mahami hami bona suhut rakdo buru bere nami asa lihat panggabian lihat nang parhorasan di hami bona suhut songoni manang diaka na hugoko kami tutur si solhot nama kaulong hami di bagas seperti kianon atong pada nami baik damang ma godang liati.
lobi masih tak salpu aka pakatayon nami dihami akan marhamaranggi. So ni manang diwana suhut bona. Di para musik namin. Gabi magabi. Hamin ang Roma. Yan ako ni Simoto namin yun. Ima, do tak kebibere na sekali yung mahami. Galing man. Patuduhon,
La sirhonami tabay bilang-bilang di simatonami om. Alani, syajur mula-mula, syajur mula topa. La isumma kudang mula-mula, la isumma kudak sopa-sopa. La beda ma. Kami pe asas di jalur Tuhan tang yang nami tamaru naing sabi-sabian nami akamang baru nami rok na baru nami di sol. Alay man na hape. Molo petung sabi-sabi gajang kamang baru las maru hatta. Halo, man. Amang Lanjut, kami lanjut. bedang ma godang Ya. sabi-sabi.
mata nami yang masih siukan. Jalu ngai pola kerajaan kami. Anggi mai jalu beren nami jalu to dinami. Jalu una pas pasune kasih mata nami. Alani, asa beda mengma tinah multio binatu penguhatan lau pangikan di boras. Demang mak udah studio, las da foto kesehatan. Saya sudah emang ada horas. Ada emang. Gabi. Rodo hami di partikan lang gidulimu. Di paparin do putas silu botong otonga. Do silu botoruan. Sama to paparin do putas si Raja Parna nang hani pertutar jai sibulun. Boru bere bebere pe saluhna. Ala nima di partikan olas rohan nami. Di pangolobion ni ulota di partikion di macam pemas-masul pardong asarepeon. Di anak ta do paruman yang gini badah tonga di bagason. Las rohan nami. Di gokomuna to hami kahangkimu. Dapat dari dahok kita sih ada ulaun. Bisa ada lastiroha, bisa ada anak, bisa ada boru, totong saat hitik kami ngaton. Tadi dia mandi pertikianon, akah hadoli di bawah suhu nami di pertikianon nuaing, mau lebih sono di horor nami. Di yang kidolimu satu, peparna pun Raja Parna do boru bere bebere, babar pangkat cuma hamu Tuhan akah hangkimu, suatu ibere kamu dia alih patosong nami. Jadi di utusima lastirohata di pertikianon, peparna suruhata mau sungut dia penon, nabuhi terbaik kami, patu dua lastirohata di ulota di pertikianon. Manang pe di meme nami, bolu tu penno tu paromai do. Tu anak ta, kupas hatai pol nami, manang pe meme nami, las marohamu. Jadi sono ti ate. Du si ko penno ni langsung mahamu ti okko marsi titio mai tanno. Jadi sono ni mak di hamu pada musik nami. Ale kami imana marsi siukan las do par meme yang do paromen nami. Bai ma goda siu ki ba goda meme. Di sebulan do pada di sebulan do di 10 do panahatan. Baik ma setiap-tiap dapat teman tuh hasahatan. Horas, 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 horas. Ulati mandot tutu hatta panjang mamur mamang. Yakang baru nami, talumobi hamak kang baru nami namat tinudohon. Matutu. Molot tung ture si Pendro na ibebere namion hamak kabapana na nagabi paturehonon. Bok kamu mai bana tu danan natikosi yaka ang baru. Dang nahonan na nyon. Omak nyon na yang go tu hamak kang baru nami. Oh, lo tulak. Siya na kang baru na baru nami perjulu na yang man namang yutihu nama. Jai pasrohan nami. Molope tuk kumurang Jaka pangalaho, ido siya jara muak ang baru.
Asaboy mardalan nature, tadumoy bilihamok ka naman tinudohon. Grabe itulah. Asa totong di basa katiuros sa niro hadihamu. Pas-pason na mata di bata. Asaboy marlojong tu nahornop martibong tudolok kamu ak tuldulan nari. So ni maju sidohon nami jotok kang baru nami hamak ka naman tinudohon. Grabe itulah. Talumoy man ang di baru nami, di anak nami, anak ibebere nami. Ala totong di bagasan na sido olong ni ron tuhatta. Memang hodopen nang marumatangga alay alak kapasauliad do. Dang boy roboru nami di bagasan bason batotong tuhatta iman ang mga ramoti iro pasigat tungatta. Alay di bagasan las ni Roham. Gadda bilang-bilang. Iman di na mga boro ang kimon, rodo hangga. Yur. Tuwing nanon boy rapak mga dupok kita. Ima di persawaran ni tanumar hula marboru. Mama suma tuhatta. Taduboy man ang dia mo asa totong di bagasan las ni Rohamu mas paululuan ate. Dia suang-suangan ni mah di boruk kudo di berekku. Malohami bere na tutua ada do ham di sana. Songon ni pardana na di partibon tuhatta do padottu. Yang ko pa andok nami tu berekku do borukku solo yajar maho. Tok ka bapamon, tok ka pongmo. Dia kaulaon nang sudah honomu manukku ko. Unak pajolo-jolo ko da. Sukun bapa tua, sukun amang muda, sukun nak kaparam, gurang depan kunam mo. Oh, lo itulah. Talumoy man ang diboruk ko ate. Mas paulolok kamu da boru. Buape didengkan ni rumah tangga ikut do na mas pauloloan. Songon hatan di paditay nakin ikut do di bagasad dami holong ni roho na rumah tanggaon. Tangi maho di hatan itu hatta. Asa tuhatta ima pajolo hamu di rumah tanggamu. Asa maritesya ni rumah tangga yang berbahagia sisi terus si nasejahtera muate. Maliate madok tutuhan asimaron itu hatta. Saya di pasu-pasu mahamu di rumah tanggamu na sadeyon. Roham yak katulang mo sa luna. Satu ba dohok na disunak katulang mo tulang nami. Ima tulang narobo di hamu. Muda tulang do di hami. Totong ulaon niya ka sudiyak karuhut. Totong dangalan ni si Bayenon. Pangalahoy do. Maluduk ko serek Roham. Ido ang kwarta na sumurong. Ate, maradupok hula-hula. Maradupok boru, maradupok kahanggi. Hola nido si pesanok ko tuhoy ang gida. Niyan di akatikin ng salpu boy do na ay naburjurang gitko. Ada nang paburjurang kita. Tadumoy maburuk kuda masih walolok kamu renangda. Jadi Yaitung tor sopi ka pehan ya katulang murisyon nungan. Tabak ka nisun. Balas marahab na berera. Ya, Tuan bema. natakku tu berekku. Pasal ni boros piran non. Sarahat pehan butima. napasa boras kami tu galing namin yon. Dapoton, pada musik. Jadi mau lihat mah, Lupa mu ka
Hami akan beri kamu radai mah hamu baca kondiar ronami. Soalnya mau dokter katulang. Kami yang baru. Jadi soalnya mah di hamu pada musim hari. Borok mah hami baca kita mah katulang. Asay pohol kami, geleng namyon. Bay marido na pasusi.
nung abeha mi marsiolopan dia kanauli. Ang dia mama sama-sama tu hatta. Bay mamang godang si Tio. Tinaw main na Tio binatu pangungatan. Bay magodang si Tio do pado margodang si. Daboton. Pada. Daboton. Para ko mabulwali. Ora. Ora. Alay Roma Raja di Hulona Raja ita Busyari Bunda sa Kota Shopping. Bay majo pono-pono na iba. Daboton, tigapan. Oras para tulang. Oras para jadi ulang. Oh, sama kodo. Berapa tulang? Iya, maratur kita, maratur. Dapat jawab para tulang. Jadi, sorry menanda. Dison arong hubuat Tuhan. Dapaton.
si Malumun, Boy, itulah. si Talasari. Galing. Iya, Ijolo Parumay, Parumay. Alay, sa dami maradalan yate. Ito kami
Kita mula tiyo binatu panuhatan. Bay mas tiyo oras na po tumatuha sa hatan. Ang boro namin mga raniamu. Ang boro namin. Oras! Oras! Jadi anak Ayo na tua-tua. Tungod na binabuhi tarpatu bahami. Makulig si Soy tarpakan ni Huta. Tang na makulig ta makatulang. Tungod na binabuhi tarpatu ba. Ilo na tua-tua sindi masih kopa gulang-gulang pakarahuna. Sono pe uti nakarja nami. Nabuhi tarpasat tami. Ipasato na sobani hari sobani humnai tuamu. Selalu naraja ulan nami. Amat tadi batana panggoy pasu-pasuna. Sino buat En matutu amang boro. Jadi tajalang mak. Belum datang. Baru nami. Jadi jongjong mahitak kana mardonga tubuh na di hutaw na de. Tapasaha made kita turajan po. Jongjong kita. Nang baru namin na disok, baka mo to son. Baru ito mo na pasahat. Disok kami ro, siyan raja ni hula-hula mo tabot sa ribu. Kupasahat kami no nagabihitin ito yung mga namin ito mata na martua de bata. Deke sahat, deke tiyo, deke simudurudur. Di bagasat kami ang nami. Di ulaon ni baka po namin apala ditikon. Sahat madihagan sa akasakat niya mang baru namin taba. Lam tutiyo na mapanil niya mang baru namin siya na tunadjulan nyari. Dapo akababaga na lomak. Dohono nami mamang bersong na tani na tua nama dok. Ase yang nak kama diarbay paridian. Di dia hamu tu keluarga tabba mangalaka sa isi mada puta parsaulia. Sino bo ti mami mamang baru gabi majalah oras. Pasahatok deke sahat deke tiyo deke namok. Mos rohan nami bere di bagasat tamyang nami. Angki ama di bagasa parumah tangga muna boro. Di pasi-pasi Tuhan mahamuna asa rumah tangga naman ganon tujuan nirot. Molotong songora penabo di bekam bisa tulang do naturang deke sahat deke na tua na makatahon otik si beriton di gudang si budong putong molo songono pe hasa tadi deke nabo di pasa tulang do naturang amat tali betama na maggoki akka pasupasuna jalan siani sone naing bere nami isor roha nami tulang ni masih tukir ma bondeke si mundur sayang gek matutu di nong majalo wo perbagasok kamuna di bagas joron itu hani sayang gek matutu mahamu tuturuan sadahatahamu di bagas rumah tangga muna bana sono dape na boy di bek kami tulang muna si tukir nasi dulu Maria las marohamu na majalo mau lihat di bere do di borum nami rodo hami tulangmu ima dinaong masakap pa rumah tangga ate modotok songonop penoy terpasahat tulang ate daw baru dekke si tiu dekke si mururur ang giat ma asirohan yang mata di bata udur rumah hacol mau diamu tio ma ai inu mamu tujulan neron pas-pasan yang mata di bata songon ate na tua na madok dekke na titin na tinopen na hotang golap pangarahupna modotok so sadia na pinasahat nami dekke si mururur dekke si tion amat tadi bata mana mangkauhi pasuk-pasuna. Sama di mana yang hata tu baru nami doh be anak ibu nami mau datin. Kasihmu, kasihku, kasih kita di dalam Kristus. Kasihmu, kasihku, kasih kita nan abadi. Kita satu di dalam kasihnya, bergandeng tangan sehati kita bersama. Dua-dua di hutan, nah udah bertamina di hutan. Nah dua-dua di hutan. Sudah
sahuria sebelum rumah tangga ho. Ima ila siroh nami ina manglupon ina mamuka paru parsari peoko di sian bagas siroh di Tuhani. Ditang yang nami tuh ho anggi matutu keluarga na bahagia, keluarga si Holoy Poda terlubung memang mangoloy hatani itu hatai. Jadi siroh nami si tubon anak si tubo rumah ho sarong na bagi pengiring rombo sahat tu sorong. Kapala ni sa syakutat. Di bagas tikyo. Baju. Nah dia pinang uwi. Pendon las maro hamate. Ima ponggol. Siroh nami bajalo medok dingkat. Soni mahata nami upasat tami ma tu guru sekolah minggu. Sedikit kata dari saya. Nalupa doa. Kami dari sekolah minggu mengucapkan. Olo tu lang. Kak ini isi pe kapala doa, pe kapala ko berong do. Semoga untuk kedepannya tetap bisa menjadi contoh bagi kami dan keluarganya selalu menjadi keluarga yang rukun. Inilah doa dari kami. Terima kasih. Nang malayan sifat kami itu Karang Taruna, Sobing. Kasihnya seperti sungai. Kenono pasatay ma tu hamu do saulan na memang pe jula-jula boras. Jula boras ta nomor 2 mari tinggal hon mamakmu. Alay berjuang doh itu manuruso jula-jula boras tahun. Masailah seruhan nami pa. Siang kia ma keluarga na bahagiamu. Di bagasa tikyon sonari ta nomor 10 pa itu. Jumlah ta sonari, jumlah ta 26 halak. Jadi ngawani son itu keterangan na bebenon berengom muda pa, yang kia mau dengan 2 tahun mulai sana mamuka, satu na mangujungi, asa buat totong sonang seribu-ribu kita, batung manang nasongot dia, pe totong marsangyangan mahita, saboy lansar totong jula-jula tahun, hari berikut, mau lihat emang, memang pe kamu majolo na partu sih. Bar di Bekadota, pasatay ma tu dongan narisan ni Unasut, narisan lubang kaul. Kami ro siana dongamu arisan sialing raja 2. Maulati gudam
idohonan nami tuamu ala hope bere sangat selengkak doho di hari sata alai upang ini tu perjulu tong ma dohot buruonan non buat warisan tarsongani ma jadi naraku tung sosadia pe anon sian arisan anggoi bere do tiad do itu nahiat do lain nahian mamukai naung dus nirhat tadi jai holalas nirhanami ma si parahonamu anggiak ma igom-gom daging do igom-gom todui hamu jala dongamu ma buruos sarmatuat. Nah, betul lah, Gari. Foto kamu pakai musik. Bukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan Sang Rajaku. Balakanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan Songon na kesepakatan ta ipatupahami na tutudisi las moramo naman jalo tung pena soisok kami hita sudi akadong sa karejon nito ba nung isom may sudi say kato mamu di lilitiat dormuna Tuhan memberkati mak. Puji Tuhan, Bu kita mampu di Tikyon, diwakan han pason, ima nama jalo pasu-pasu parbagason itu doh eda dison. Perjolo sahali selamat menempuh hidup baru matu itu doh eda nami. Sayang enggak ngamajalo pasu-pasu parbagasan itu hangu nakineda doh itu sian joron itu hatta sayang enggak matu tuh jadi rumah tangga situ ruang kamu di joloni masyarakat tarlumo bima di joloni itu hatta saya hatok matu tuh kamu dililiti ador muna edado itu jadi keluarga nah berbahagia mahamu ke depan nak diberkati Tuhan jadi dongan sormatua mahamu itu do eda selamat berbahagia. Semoga menjadi keluarga yang terberkati, cepat dapat momongan, sehat selalu, dipermudah segala rezeki. Ning masaton, ning rohame dong sa ulaw ni doa sa ulaw ni nangami. Ito Laguna, unang tinggal honaw.